Dobar dan! Željela bih da platim za elektronski certifikat za direktora preduzeća po novom zakonu za upis u novi registar stvarnih vlasnika preduzeća. Koju priznanicu da popunim? Good afternoon. I would like to pay for an electronic certificate for the director of the company according to the new law for registration in the new register of real owners of the company. Which receipt should I fill out? Izgleda da ovu uslugu ne možete da platite u našoj pošti, već samo u centralnoj pošti. Samo malo, pitaću našeg vođu. It seems that you cannot pay for this service at our post office, but only at the central post office. Just a minute, I'll ask our leader. Vratila sam se. U stvari uslugu možete platiti i u našoj pošti. Ovo je novo za nas. Dobit ćete token, bit će skuplji nego da biste platili u banci preko računa kompaniji. Vaš računovođa zna sve o ovome. Preporučujem da pitate svog računovođu. I'm back. In fact, you can pay for the service at our post office too. This is new for us. You will receive a token. It will be more expensive than if you pay it in the bank through the company's account. Your accountant knows all about this. I recommend asking your accountant. Odlučila sam da to uradim sam. Dakle, koju priznanicu ili uplatnicu da popunim i kako da je to napravim? I decided to do it myself. So, which receipt or payment form should I fill out and how should I make it? Ovdje treba da unesete podatke prema pasošu, boravišnoj dozvoli. Biće vam potreban pečat vaše kompanije, da biste potvrdili svoj potpis. Here you should enter data according to your passport and residence permit. You will need your company stamp to verify your signature. Можете ли бирже? За вами це УРЕС за своє вишти плачення. Can you hurry up? There is a whole line behind you for all kinds of payments. Pored ove uplatnice, potrebno je da uplatite i priložite izvod Poreske uprave o podacima vaše kompanije. Da li imate takav izvod? Ako ne, onda morate da popunite i priznanicu za zahtjev Poreskoj upravi. Ili možete podnijeti zahtjev Poreskoj upravi preko svog računovođe. Također možete platiti preko banke sa računa vaše kompanije. Naziv uplate je Republička administrativna taksa. Primalac Poreska uprava. In addition to this point form, you need to pay and attach a statement from the tax administration about your company's data. Do you have such a statement? If not, then you must also fill out a receipt for the request to the tax administration, or you can submit a request to the tax authority through your accountant office. You can also pay via bank transfer from your company account. The name of the payment is Republic Administrative Fee. The recipient is the tax administration. Popunila sam priznanicu za uplatu. Evo novca, 30 евро. Šta da radim sljedeće? I filled out the payment receipt. Here's the money, 30 euros. What should I do next? Očigledno treba poslati zahtjeva da izda izvještaj Poreskoj upravi. Morat ćete da navedete naziv kompanije i PIB registarski broj. Na našem sajtu Pošte Crne Gore na samom dnu stranice potrebno je da preuzmete i popunite dva dokumenta. Ovlašćenje za izdavanje obnovu kvalifikovanog certifikata za napredni elektronski potpis za fiskalizaciju i zahtjev za izdavanje fiskalizaciju kvalifikovanog certifikata za napredni elektronski potpis. Odštampajte ih, popunite, potpišite i otisnite pečat vaše kompanije. I sakupivši sve zajedno, potvrde o uplati, zahtjev, izvod iz Poreske uprave, poslat ćete pismom u Podgoricu
Сканирanje dokumenta se mora poslati e-poštom na postfiskalmanke.posta.cvg.me ili možete poslati pismo preko naše pošte. Obviously, a request to issue a report should be sent to the tax administration. You will need to provide the company name and PIB registration number. On our website of the Post of Montenegro, at the very bottom of the page, you need to download and fill out two documents. Authorization for the issuance renewal of the qualified certificate for advanced electronic signature for fiscalization and request for the issuance fiscalization of a qualified certificate for advanced electronic signature. Print them, fill them out, sign and put stamp of your company, and having collected everything together, payment receipts request statement from the tax administration, you will send a letter to Podgorica. Scans of documents must be sent by email to postfiscal@posta.cg.me, or you can send a letter through our post office. Где, како и kada mogu da dobijem certifikat o fiskalizaciji? Where, how and when can I get a fiscalization certificate? За par dana ili više dobit ćete obaveštenje putem maila da je certifikat spreman, doći ćete u našu poštu, mi ćemo vam izdati token sa informacijama koje ćete instalirati na svoj računar. Ovo će vam omogućiti da se prijavite na sajt za elektronsko upravljanje dokumentima i izdajete račune i drugi dokumenti u vaše ime, kako stvarnog vlasnika i direktora vaše kompanije. In a few days or more, you will receive a notification via mail that the certificate is ready. You will come to our post office. We will issue you a token with information which you will install on your computer. This will allow you to log into the electronic document management site and issue invoices and other documents in your name as the beneficial owner and director of your company. Звучи uzbudljivo, hvala na strpljenju. Sounds exciting. Thanks for your patience. Приятно. Bilo mi je drago da pomognem. Doviđenja. Pleasant. I was glad to help. Goodbye. Doviđenja. Goodbye.